Maya pa bengi po kayo, kaluguran kong kapatid kang Kristo. Pasibayo may titipon tamo kayo ning kapag masasyanan ng banal ay Eucharistiyo. Kapamilat ng dareng panalangin at kanta, makiabeta mo kimbalang metong banagawa tayong makabaldugan iting kapag masasyan. At kaniti pong kapag masasyan, yabeta ala po ko rin kakatang panalangin ng makatuking intensyon. Muna po dareng magpasalamat, Barangay San Miguel, Children of Mary Immaculate, Raming and Mel Jimenez and family, Brian Maxwell, Brielle Samson, Max Lita Cabie, Liza Baluyut and family, Arnel and Jane Cuyugan and family, Henry Jane Sampang and family, Jimmy Magtira, Jesse and Ellen Dizon and family, Ariel de Guzman and family, Teresa V. Pineda, Antonio Cuyugan and family, Roger Cuyugan and family, Marie Vital and family, Shane Gomez, Joel Jeng Gintu and family, Ronnie and Yoli Magsino and family, Arnel Evita Icaro and family, Ricky Alona Malyari and family, Uela Tolentino and family, Benigno Caroline Panillo and family, Rona Medrano and family, Doming Nakpil and family, Evelyn Gomez and family, Arlene Isguera and family. Then pong ating kapagnasan, Mayor Teddy Tumang and family, Rachel Michael Paul Marie and Gabriel Marie, Juliet Tayag, Marites Lising, Lani Alegria, The Samsons Studios, Ian Katrina Jane Ordonio, Myla Faye Baluyot, Jewel Gonzalez, Nel Gonzalez, Francisco Garcia, Teresa Macabali, Christine Raquel Cuyugan, Raymond Jonalyn Pascual, Arwin Tiglaw, Jomar Macabali, Jennifer Vergara, Jeniel J. Vergara, Alfred Alam, Jaylene Queen Vergara, Delia Lising and family, Vince, Vanessa and Jean Montano, Aldrich Simeon, John Cuisin Simbilio, Nicole Dizon, Jocelyn Malyari, Gloria Sampang. Impong magmasusi king Aldo ng Kebaytan, Roel Gaspar. At timurin na, biatala mo naman king katampanlalagin din kaladwada ring makatuki, Severino de Vera, Renato Cunanan, Alfredo Alejandra Ligaya, Renante Gomez, Maria Torno, Bernardina Quizon, Luis Badribadora Jimenez, Magno Catalina Supan, Gloria Maniago, Francisco Tayag, Policarpio Andrea Jun Tayag, Elisa Onofre, Atilano Oliva Jesus Atienza, Antonio Leoncia Atienza, Edwin Gonzalez, Jose Senior Junior Magtira, Juanita Nicolas Cunan, Dominga Jerry Magtira, Rosalina Sampang, Adelaida Malonzo, para kareng kaladua king purgatorio, Attorney Avelino Grospe, Fermin Gonzalez, Yoporsinia Gonzalez, Onofre Lugtu, Geoffrey Lugtu, Willardo Malapitan, Remio Trinidad Malonzo, Elita Gomez, Edgar Catherine Lising, John Emmanuel Montano, Cesar Senior Malyari, Nilo Fe Colina, Jose Victoria J. Magsino, Roy Aguas, Mark Christian Macabali, Alan Macabali, Maria Amado Edward Mercado, John Yang, Melencia Mercado, Cesar Carreon Sr., Hernando Estelita Malonzo, Federico Lourdes Panlillo, Jesus Zapanta Sr., Jesus Zapanta Jr., Monica Gonzalez Zavanta, Ria Zavanta Ortiz, Teodoro Elena Ibe,
Elpidio Marinas, Pedro Ibe, Alfonso Maximino Gomez, Emmanuel Tayag, Enrico Yumul, Eleuterio Lutgarda Leoncio Laureana Esquerra. Talakad tamo po ngini at abiyabet ang mamukay kang Kristo, kapamilatanin kay ang pari at makiabe king pamagkanta, king pamkulat adalit. Kaluguran kong kapatad, mititipon tamo, kilagyo ng impam. Poning anak, ang poning banalay Espiritu, Amen. ing grasya ng ginutang Isu Kristo, ing lugod ng Diyos. Ating pamakiyagom ng banalay Espiritu, mantabe kay kayungan. At kaya kang timurin, Maya pasisilim po kay kayungan, maya pasisilim po amo. tsuta na po king katlungaldo ning kakatamo pong pamagsadya para king daratang akapiestan ning kakatamo pong parokya. Gani po ban maging karapat dapat tamo pong magmasusi karing banal na misteryos, sisyan talapa po ring kakatamo nga gawang kasalanan. Ikatangan po, Aminan ko king Diyos sa mamakalulu at kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisi, pamangamano, ampon pamanyapat, king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan ko, kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapo ko kang nuan na Mariang kapilanmang birhen.
karing sa bulang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po kin Diyos sa ginuuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo'y dala na katangan sana, king biye alananga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, ablasanan mo ing kayapan at patawaran may sisising makasalanan. Nganing kaklis kaya harapan mo, kukumpisal ing pamikasalang depat mi, ipagkalumusan na kaya kami, ing kaya kang kapatawaran. Itihadwan mi, king kapamilataning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pomagari kambemo at ning banala Espiritu, Diyos manggaman, king alananga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isayas. Nga ning Ginoo karing taong pinili no. Potanging panahon datang no, ban iligtas da kayo. Pakitanan da kayong ganaka, at kakong pakibatan, ing pamanyawad yung kasaupan. Bantian da kayo at ingatan, at king kapamilyatan nyo, gawa kong kasunduan, karing sablang bansa. Paintulot kong manuknangan kayong pasibayo, king kekong bansa, mesalanta. Sabihan ko karing makasukol, mako na kayo, malaya na kayo. At sabihan ko karetang at yuking karalumduman, lumwal na kayo, keniking masala. Mangari la karing tupang manyipsiban, karing bundok-bundukan. Na dumano o kumawa, kapilan man. Nala anano balang, ning pali ning aldo, at ning disyerto. Uling karela manimunaya, itang malugod karela. Taryana la king danong daring batis. Gawa kong malwala sa dalan, karing bundok. At misadya kong dalan, adalanan din taong kakong pinili. Din taong kakong pinili, datang lang ibat king marayo. Manibat laking norte, at king albugan, at ibat king aswan. Magkanta kayo, ikong banwa, yatu kulisak yaking tula. Paborin lang magkantang masikan ding bundok. Pamatula na lang ning Ginoo, ding taong pinili na.
Maluno siya king karelang kasakitan. Dapot sinabi daring memalen ning Jerusalem. Pe pabore nakatamo ning Ginu. Kelingwana nakatamo. Inyaying Ginu, makibat iyo. Malyari na kayang kalingwan ning ima ing anak no? At ene luguran ing anak abeyet na? Kalingwane man ning meto nga ima ing anak no? Ako, era kayo kalingwan. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Ing Gino maganakaya at mapamakalulu. Ing Ginoo maganakaya at mapamakалulu. Malugod siya at mapaglunos sing Gino. Banayad siya king pamimwa at ekukupas sing lugod na. Maya pialubing Gino karing sabla, ing lunos na at king sablang dapat na. Ing Ginoo maganakaya at mapamakалulu. Tapat siyang Gino karing sabla ng pangako at maganaka karing sablang dapat na. Sa saupa na lang magugulo at tatalakad na laret ang atsyuking kabiguan. Ing Ginoo maganakaya at mapamakалulu. Makatuliran niyang Gino king sablang dapat na at maganaka karing sablang dapat na. Malapit siyang Gino karing sablang mamawos, karing sablang king katutuan mamawos. Ing Ginoo maganakaya at mapamakалulu. Talakad tamo po. Pagdulapan nyo ing mayap at iwasan ing marok. Banketa magluid ing biyeyo at ing Ginoo manatiliya kay kayo. Ing Ginoo mantabeya kaya kayo. At keka ang timurin, Pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ito, migsalita ya Jesus karing Hudyo ngana. Alang toknang ing pamagobra ng ipako at ako man kailangan kong magobra. Inya lalo reng pigkapilitan patending Hudyo, uling emo ing lebagane ing aldoning Sabath, nune ausane pang igpana ing Dios. Nanupata, makipanteya king Dios. Nga ng Jesus karela, ing katutuan sasabihan ko kaya kayo, alayang arapat ing anak, king sarili ng kaburian, nune darapta namo itang akakit ng daraptana ning ipa. Nanuman ing darapta ning ipa, yan naman ing daraptana ning anak. Uling kalugurane ning ipa ing anak, at papakit na
king anak, ing sablang daraptana. At pakita na nepang dapat amay git kareti, ban mga pamulala kayo. Nung makananong pasoblia na lang ning iparing mete, makanyan mo naman, biyaya na la ning anak, ding burinang biyayan. Ene atulan ning ipa, ing ninuman. Binyena king anak, ing kabilugan na upaya ning pamanatol, banding sablang gumalang o banding sabla, gumalang laking anak, antimo ing pamangalang da, king ipa. Itang egagalang king anak, egagalang king ipa, amitubod keya. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, ing makiramdam king amano ko at maniwala king mitubod ka na ko, at inyang biye alanangga. Eya mayatol, nune ibat king kamatayan, linipat ne king biye. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, daratang na ing panahon at miras na, nung kapilan dandaman daring mete, ing siwala ning anak ning Diyos. At detang makaramdam miela. At inyang upayang munyebye ing ipa, at dininaning upayang munyebye ing anak. Dininaning upayang matul, uling iya ing anak ning tao. Eyu pagmulalan iti, uling daratang na oras, nung kapilan ding sablang at su karingkutkutan, damdaman da ing siwala na at lumwala. Subli lang miye, detang di napat mayap, at miye lang alanangga. Subli la namang miye, detang di napat mayap, dapot miparusan la. Ala kong arapat, king sarili kong kayupayan. Mamatol ko agpangking sasabyaning ipako, inya matulid ing atol ko, uling eko pag nasandaptan, ing sarili kong kaburyan. Nune, ing kaburyanitang mitubod kanako. Kapatad, ing mayap ng balita, ning kekatang kaligtasan. Kapurihan ka, O Kristo. Maya pabengi po kaya kayungan. Kumusta na kayo po? Ayap naman po. Tsuta na po king katlutang aldo, para king pamagsadya tamo po, para king kapiestan ning kaya katamo pong parokya. And ban lumalam tamo po, pamaintindi king kaya katamo pong pagsadya na kapiestan, let's reflect king kaya katamo pong ebanghelyo ngeni, ampong king anunsasyon, the annunciation of the Lord Jesus Christ. Buri kaya pong umpisan king metong akwento. Dimdam yun na po ba itang Chinese classic story, yung title na po, The Farmer's Horse? Dimdam yun na po ba ita? Halipa po. If not, allow me to share with you yung istorya, yung kwento. King metong nga baryo, king bansang China, atin pong metong nga ortelano na mika metong akabayo. One day, tinakasya po ining kabayo. Inya nga balo daring siping ng baleng bilyari kayo, may lungkot la po at may hinayang la po. Ing sinabi da, ay kamalasan mo naman. Ining ortelano, ining farmer, tiniman niya mo po. At ing sinabi na, siguro pin. The next day po, may balik ya itang kabayo ameko. At ngani atin niya pang kayabeng, meton pang kabayo. Ding siping ng bale, may excite la. Wow, kaswertyan mo naman. Tinipan niya po ing ortelano. Ano pong sinabi na? Siguro.
Inyang bandang gat panapon na, itang anak ng lalaki, sinakeya po, ketang kabayo. May nakbagya ing anak, at may pileya bitis. Sabi da ring siping ng bale, ay nako, malas ka talaga. Ing pakibat na po ning Hortelano nanuya po. Siguro. A week later, bilabas siya po yung parminggo, di natangla po rin mapila na sundalos, king baryo. Banla pong mag-recruit, anak kalalaki ang lumaban king gera. Halos ay ganagan nga anak kalalaki king baryo do, tinukila po. Pero ali, ing anak naning Hortelano. Bakit po? Uling pileya po bitis. Inya, ing sabi da ring siping ng bale, kaswertyan mo naman. Kami rugo, may manbalo nung akit bila pa ring anak mi. Pero nano pong pakibat na ning Hortelano? Siguro pin. And here's the point, my dear friends. At every moment, no one really understood what was happening. Ala naman po talaga makibalo nung nanong malyari king paintungod. We can only predict. Agyanging weather po, pipredict mo po, pero pwede yang malyari. What looked bad became good. Itang lupang matsura, minsan maging masanting. Itang lupang mayap, minsan aliwa pala ito. Confusing, right? And yet, ining Hortelano, he stayed open. Makabuklat niya palagi puso at isip kareng biyaya liwa pang karanasan. Eya may maligwang mig-judge. At nasasabyan agad-agad na ini matsura ya at ini mayap ya. He stayed in the middle. Now, let me ask you, pilan pong beses king biyeyo ing sinabi yun na, Lord, ot kagulo mo naman. Ot kaya, bala mo wala yung direksyon ng biye ko. Ot bala mo alang malalyaring masanting. Patse makanta po, we don't like that feeling, ale. Uling ing burita mo, syempre malino ing parasan tamo. Burita mo kontrolado tangan, ating explanation agad-agad. But what if? What if mo po? In confusion, itang feeling na malilito ka, ini man talaga problema. What if itang confusion na ito na pala yung umpisa for something holy? Balikan tayo po yung gospel tamong ini. At saka, in karanasan na pong Maria, inyang belita na ning anghel, na iya maging indune ning Diyos. Let's look at the two scenes in the gospel. First, in Feast of the Annunciation. Ing anghel Gabriel, pepakit niya kang Maria. At sinabi na kaya ing balamu imposible. Nano ya po? Kumagli ka at idalami. King kaya kang sepupunan, ing metong anak alalaki. Of course, nano pong maging reaction ng Mary? Confusing, right? Confused. Ating pekibat na, makananong mapalyari iti. Bala mo yan na-gets? Talagang na-gets actually. Pero, aline sera yung puso na at yung kaisipan na. Ali uling naintindihan, binaliwala ne. Pangadwa, king Ebanghelyo tamo pong yan. Sinabi ng Jesus, My Father is always at work, and I too am working. King Kapampangan po, ing pangatranslate na po, alang tuknang ing pamagobra ng ibpako, at ako man kailangan kong magobra. Okay? Para kareng taong makiramdam, kareng Hudyo, this is confusing. Confusing niya po yun eh. At mo po confusing, offensive ya pa. Uling makipanteya, King Diyos. So instead ng mangutang la, nanong pakibat da, nanong meging dapat da, meg-react la.
Mag-conclude la agad, mali yan. Kailangan yang tuknang ing tao ngay ni. Lonyo po, same confusion, different outcome. Pareho lang mo pong melito. Pero aliwala pakibat. Mary's confusion leads to openness. Dapot ang confusion daring Hudyo king ebanghelyo tamo leads to rejection. Pareho lang silang nalito, pero magkaiba ang laman ng puso nila. Ingindong birhen, mengutang ya, may kiramdam, at meging yang makabuklat, king dapat na ning Diyos, king Biena. Dening alwa, dening aliwang Hudyo, may judge la. Sera daing sarili da, at meging defensive la. You know, my dear friends, we've been trained to think na patse tamo aintindihan, mali na. Pero naman makanta palagi, ali po ba? Hindi lahat ng hindi mo maintindihan, mali. May paintindihan siguro, uling payaring kwento. Confusion is not always the dead end. Panagkatya po ini, ban sumulong ka pa. And I like to coin it as holy confusion. Holy confusion. Inyapin po, king pagdalanan tamo king be, malyari tamo pong ikutang king sarili tamo. Atin pa rin bang confusing king biyeko? Atin ka pa rin bang e-aintin dyan? Mapalyaring mangutang ka pa rin o ba't likwa na ka ning asawa mo? O ba't agad yung mewala yung anak mo? O ba't magkasakit kang yeni king biye? O ba't daralan kang kasakitan yeni? Bakit kailangan kong magkasakit? Bakit kailangan ganito ang buhay? Bakit nakakalito? So instead of saying na alana yarina, why not say, Gino, tutuwe ko aintindihan, pero sopan mo ko at turwanan mo ko. At nano po wari yung kabaligtaran ning holy confusion? Siyempre, unholy confusion. E nano ito? Happy nitang judge me agad-agad ing karanasan mo. Sasabihan mo agad malas, sasabihan mo agad swerte. At nanong masantinggawan? Iwasan la ring instant conclusions. Uling eta naman talaga balo ing kabuuan ning kwento. The whole picture. Remember, meaning unfolds over time. O tayo kami pasar kin board exam ngeni, uling atin yung aliwang plano nga pong Gino. Ing pangasakit mo, for example, pota, atin ka pang iaakakit a grasya. Meaning, unfolds over time. Pamaligwanan. Not everything needs to make sense. Ngeni. So maybe some of you, may feel lost. Tangbala mo zero visibility ing biye. Tangbala mo wala ng direksyon. Gana kanya po itang farmer, itang ortelano king kwento. At gana kanya rin po yung Birhen Maria. At dening karakter, dening aliwang Hudyo, king ibanghelyo tamo po ngeni. Ilangan po confused la. We are all confused. Lahat tayo nalilito. Pero, pwedeng adwang pakibat ka rin. Pwede tayang maging pakibat, itang pakibat ng Maria, ang ponging farmer. Confused sila, pero bukas ang puso at isip nila sa gawa ng Diyos. Or pwede mo rin, itang confused ka at sumuko na ka. Sabihin mo, wala na, tapos na talaga. Mamili ka doon. And maybe today, na naman nanyawara ng Diyos na maging malino yung gana-gana. Inganyawara na mo, itang isundume, sumulong ka. Agyang mo talaga, aintindihan. Last question. Confused po ba kayo? Nalilito po ba kayo ngayon? Ano pong pakibat yun? Yes. And it's okay.
okay lang kung nakakalito ang buhay. Inga pong Ginoo, manigobraya pa mo rin, kareng makalitong parti na ning biyeta mo. Kareng eta mo aintindihan, kareng eta mo sigurado. Inya pining panagkat na ning Diyos, sa pining magtiwala ka. Liputad dareng makalitong karanasan king biye. Maleta mo, di ba? Itang ka magulong parti na ning biye mong yeni, kari na pala umpisan ning Diyos, ing tutong makapagpabanal keka. Amen. Talakad mo po. Kakaluguran, manalangin tang taimtim, king ipatang at subanwa, para king sablatang pamangailangan, ating pamangailangan ni mabilog gayato. Nga tamo pong manalangin, pisan metungan mo kami, kasalpantayanan kang Kristo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Para king Santa Iglesia Katolika, para karing sablang denominasyon Kristiyano, at para karing sablang magdulap king Diyos, kambe ning tapat a puso, sambande sana ing Diyos, king Espiritu at king katutuan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Para karing magobra king disyerto, niting biya kasalukuyan, para karing matutuksong tuknang king dalan. Kapilan man sana, ela susuku, pauli ning kayalan pag-asa. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Para karing misasalbag a pamilya at mesirang pibale-bale. Para karing anak a magkulang king lugod ting karelang pengari. Ing karelang kawo king lugod, manakit sanang kasngawan king Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Para king kakatang komunidad at tinipon ng miyabe-yabe ning lugod, ing grasya ng mabyedanom ning Diyos, maging panibatan ni sana ning sibol papunta king alang-anggam biye. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan tamo. Iuli no sana king kayarian ng malikayo, ring kapatid tamong mayango na biye. Ipagkalam na sana ing kapagnasan daring pamiso. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pisan metungan mo kami kasalpantayanan kang Kristo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Pakiramdaman mo ring panalangin miyoy pa, detang papasyag ming masikan at detang manatiling makasalikod, king kabubusalan ding pusumi. Itugtog mo kaya kami, ing makapasnong danum ning kaya kang grasya, kapamilataning banal na Espiritu, ababye mo kaya kami, itiyadwan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay kapatad, baning kay katamong dawan matanggap yarapan ng Diyos, pang lubos mayupaya. Tanggapan sana ning ginuwiting daon karing gamat mo. King kapuri ang po ni kaligayan ng lagyo na. King kasaplalata mo ating mabilog ng banal a kapulungan. Hoy paming miglalang, ingupaya niting sakripisyo, wasano sana ring kay kaming kasalanan, ibayuno ring biyemi at iyatad na kami king kaligtasan. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi ake kayo, At kay kawan timurin, itas yu laring pusuyo. makatas na laking gino. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matuloy. Tunepin, karapat dapat ang pong matulid ng pasalamatan da kamparati at duman karinoy pa, Diyos king alananga at lubos mayupaya. Kim pamagmasusimi kaniting kwaresma, kapalyan mi, tutulid mo, at kaisipan mi at namukeka. Susopan mo kaming sumulong king kabanalan, at yampang meke kami ingkalam ning biyalananga, kapamilatan ng Isu-Kristong ginumi. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit mi ingke kan ligaya, layon makyabe lang tok ng babya kapuryan keka, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sa aretingain ting espiritu mo. Ban para kay kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Jesu-Kristo. Bayami dawan kusang lubkim pamaylas at kamatayan kinwaning tinape. At pasalamat ya kay kapiraso net binyene karing kayang disipulo nga na tanggapan niya iti, iko nga nat kanani, itiya ing ka na kong katawan na may dawan para kay kayo. Gino ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayang pasalamat kay kat binyaning kalis karing kayan disipulo nga na tanggapan niya iti, iko ngan minom ko kaniti. Iti ang kalis ning kanakundaya, ing daya ning bayo talang ang gantipan. Ami bubu, para kay kayo at para karing sablang tao. Banketa, mi patawaran la ring kasalanan, daptan niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Ipasyag tayong misteryo ning kasalpantayanan.
Inyang ni gaganakan mi oy pa ang kamatayan at pamanyobli ng mebya ning anak mo. Daraon mi akikaiting tinapin ning biyating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan mayoy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato. Ban mi ganap yakin lugod, kambe ng Leon, ake kaming Papa, i Florentino ing kaming Arsobispo, at ding sablampari. Ganakan mula naman ding kapatad ming Pepe nawan at maninayang subling miye, at ding sablang mayayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan. Pakaluluan mo kaya nganggawan mo kaya ang karapat dapat magkamit kim biela nangga. Ban kayabe ng Maria ing Birhen induning Diyos. Kayabe ng San Jose ing kayang esposo. Kayabe ring apostol at ding sablang santo at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panahon purian dakat paligayan. Kapamilatan ng Isokristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya ibang mayopayang tutu, kagum ding banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanangga. Ngani po anting meto nga pamilya, manalangin tamong mitmong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kikatamo ning Ginoo. Ikabus mo kami o Ginoo king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Baan king kasopaning kaya kang pakalulu parati kami kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesukristong kaya kaming tala pangabus.
Hoy pa, ang ginuming Kristo, sinabi na karing kayo ang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babieho kay kayo. Emo sa babalikdan, ning kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasalpantayanan, ning kaya kang iglesia, at pabayapan me ang pambilugan, agpangking kaburian mo, ika mabibihat magari, manggaman, kingalananga. Amen. Ing kapayapan ning ginuman tabi sa kapilan man, kaya kayo. At kaya ka timurin, Matula tayang iyampang ingwaganing kapayapan, king metong at metong. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ning yato. Mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero.
Manalangin tamo. Hoy paming malugod, kapilanman, milasana gamitan king mali, ring magligtas mong grasya, nunay parati milang lawan, anting panibataning biye at kaligtasan. Iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Baya pa bengi po kaya katamongan. Ing menu muna po king katlong aldoning misa novenaryo bilang kapagsadyan king kaduang pulot siyam a fiestang parokya, bayo yan naman pong pari. Bali kabatch niya pong apong CK itang napon po. Alala pa pong 1 year at ela pa po make anniversary king pangapari daw. King kasalukuyan po, yaing assistant econom ning kaya katamong Archdiocese, Ketiking Archdiocese of San Fernando. May ordain niya pong pari inyang June 25, 2025. Karin King Christ the Prince of Peace, Parish, Mawake, Babalacat City. Palakpakan tayo po, Reverend Father Kenneth D. Basilio. Among Kenneth, King kapamilatan na po ning bubu King Konseho Pastoral ning Parokya. Welcome po King Parish of the Lord's Annunciation. At magbalik kayo po King Fiesta among. Dakal mo naman pong salamat King Pamananguyo, ban panimunan ing katlong aldoning misa novenaryo para King daratang a fiestang parokya. Salamat po at pega na kayong istong mipapaisip at malilito kami King Bie, kami susuko. Sumulong King Bie, libutad na ning kapagsubukan o pagdalanan. Ngani po, pasalamatan tala mo naman ting makatutok a barangay at organization ngening bengi. Ting Barangay San Vicente at ting Children of Mary Immaculate. Ay, sorry po. Ting San Miguel po pala. Sorry po. Palakpakan tala po. At syempre po, ring eganaganang organization na mag-serve ngening Alto. Bukas po, ring makatutok, ilapin po ring Sitio Dayat at ding youth o kay nakana po ning parokya. Talakad tamo po at ikanta ing hymno opisyal ng kikatang parokya. Maria,
Ako rin po, pasalamat ko po kay kayong parokyanos na po ng Lord's Annunciation Parish. Kayong pamananggap niyo po ka na ako. Manan na po sanang indarat ang kapiesta niyo, mas maging makabaldugan niya pa po. And thank you rin po, Among Paul, kayong pamag-invite ka na ako. Dakal pong salamat kay kayo. Inginu, mantabeya kay kayo. At kekan timurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tuto. Ilagyo ng ipa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, umetana at ibuklat tala rin puso't isip tamo, kingapong Ginoo. Salamat, King Diyos.